Pacang nyangre si Raja Sile Sinuil yadian sareng makweh ke yen kemauan ngelar sani ke bawas aji kawisesan turus pintonan makin Sile Sinuil dados yen tan meresidang riki malih jebos penyang malih bidanje yen tan bersidang riki malih abulan pitomino durus rerah di tiang ren sabo di tiang ren perluan sabo. Ini Ratu Sukma. Ini Ratu Bidadari Sane dahat bakti suksma yang ditang sane sampun presiden rawuh puniki nonton lan nyaksiang nekadi ilen-ilen penyelenggaraan iki ring Jabogoro penataran gedung Puni Ageng Belah Batu. Makin kita mengenal sering para anggo youtuber madane ledang jadi ngelingit utawi menggunakan piranti dua ini di situ semeton sana dewasa puniki sidang ingat. Ini Ratu Bidadari semeton titiang sareng sami sedurung titiang puniki jaga pacang atur uningayang pengatak gering Ratu Bidadari lu gerayang titiang angaturang para musuh semua lan angaturakan puja pengastuti ring ide sang yang widi lama kana sida ring don ring pemargi malejibos mengangikan kerayuan melarapan untuk Om Swastiastu. Majang ring ide susunan ring sejebak jagat lah batu jagat kayangan tiga halar puniki ring ide batara susunan sane melingi ring purun akaran gedong sane dahat bakti nintitiang majang ring iratu sane rumage pandita lan pinandita sane sampun kasuciang sane dahat suci nintitiang para panglingsir titiang angge sane sampun waga dari sejeronin pemargi penyalonan larangan puniki sane bakti nintitiang Ratu Bidadari semeton angge puri rakerai sane dahat sihin titiang sedurung titiang puniki jaga pacang aturan indik pengatang lu gerayang titiang nyina yang angge iniriin puniki titiang pengayah-ayahan penyalonarangan perkumpulan seniman salewetan iring-iring ianya karena antuk paguyuban ruwe binede paguyuban Buddha Maharta talar pasemetonan saking griya Tigasanagung talar saking Kerawitan Bonoalit talar semeton saning rebo acara puniki sida memargi antar segadi puniki sane mangken titiang atur uningayang ring Ratu Bidadari semeton sareng sami boyo jenyen sangkanin titiang puniki ngelintangin pikayu ni Ratu Bidadari sane sampun nguwikanan ring indik katul ngelangkungan sumbung ring sejeronin awak jumbung ring sejeronin anggonen dan puniki wadah angin titiang piranti ngaturang ayah nyikne bakti titiang ring ide sesunan sane judang ngiring purunakaran gedong sake mawon raresri sejeronin penyalon narangan punika wenten sane kebaos dudonan pengatang iriki titiang ambil suwodarmo sane makin jaga pacang ngatur uningayang ngaturang galah ring Ratu Bidadari ring sejeroning penyalon narangan wadah ketah kemawasan ponesti peneluh penerang jangan pengliakan salurin aji danur daro aji kawesesan
iriki ditiangit naya. Sake mawon dari sejeronin kaweruhan punika wenten kekalih sekadi sanes sampun kemarang wenten ke bawah ruwo binede mau binayan puniki pemargi ya diastun tungil kawigunane. Mangga nenten serakino puniki iraga sedadeng nganis kayang sane ke bawah liak. Saking mau iraga nenten uning kasujatian punika nabi sane ke bawah liak kengken anakane liak apo penaden liak undang-undang pengetasan pangadi liak. Iriki ditiang sane mangken boyo jeng wedar daging sastra ring ratu hidadane nenten lama kana ditiang nenten kecudi ring ide sangya ngaji. Saking mawon di sejeronin pengliakan puniki wenten sane ke bawah pedeloh penesti penerang jangan sane ke bawah aji wugik. Sane mangken iriki ditiang atur ring irak galah ring ratu hidadane jago pacang mintodin nyentokin kawisesan kebisane bisa nesti neluh rangjano nyakit nyakiting anak wong tanpa dosa iriki genahne galah aturang bidang ringi ratu kidadane sane rumasa uning ring ponesti pedeloh penerang jangan. Ditiang aturan pantang ring ratu idadane merupa watang-watangan istri alet kantun sani kesarengan terus meton ditiang kiring lieu bina kebantang menawi ke sane wikan rumah so sida pangtan ring tengah king margi gua gue kiraga yen yupi jakpi sida uning wikan iriki genah. Titiang kesarangan atau panglingsir puri belah batu saya jago bacang nyangre si reja sile sinuil yadian sareng makweh ke yen ke mau ngelar sane ke bawah aji kawisesan turus pinto dan makin sile sinuil dados. Nyalet arsa menawi ratu hidadane jaga pacang ring tengah kalangan kantun kesengkar antuk wawidangan kasucian pura nyalit arsa jaga pacang makte kegelaran ngelaran penglekasan malik jebos wenten galah ring perempatan agung menawi te wenten malik jebos ring tengah ing setera durus ane makin antos triko ring tengah ing setera antos ring perempatan agung durus lekasan pengliakan duit panestian duit. Ratu hidadane boyo je satu sane gelar gelur punika sane hutang ngatur ditiang ratu hidadane. Binik utamanya nih melantaran antuk seni drama penyalon narangan puniki sida iraga puniki mapupul sareng sami wenten sareng saking tios desa wenten saking Badung sejebak jagat Bali wenten rawuh nyaksinin penyalon narangan ilen-ilen puniki kisane banget bakti suk semayang titiang dua ini ragu ring Bali kantun eling mas meton kantun eling sane ke bawah senilan budaya niko sane banget suk semayang titiang sake mawon sekadi atur wau yentan meresidang riki malih jebos penyang malih bidanje yentan bersidang riki malih abulan pitong dino durus rerah ditiang ren sabo ditiang ren perteluan sabo ditiang warto gusti ngurah putero adnyana utawi aja ngobres ditiang kesengguh yentan bersidang rerah ditiang malih bidan dasar lidadane niki aku ngaji calon narang lurus terah calon narang belah batu lurus pinone sake mawon sampunan sangkanan sane ke bawah gede makin betuak-tuakan enten sangkanin kawisesan iring di tiang ratu ini
Ratu Kidodane pamirsa sareng sami rake rai penglingsir titiang sekadi wawu atur titiang risejerone titiang aturan ilian-ilian puniki sampun mejanten akweh pisan sane kekiranganipun semu semitan titiang atur titiang ring Ratu Kidodane banget lungsuran titiang geng reno sinamburo mirip irageng ras titi bakti dumugi jagat Bali sekadong ngemangguhan saneka bos gemah ripah loh jenawi kerja rahaja selamat santoso ada jebos Ratu Kidodane budal sakiriki selamat ngantos ring kurian suang-suang. Oke, sinap titiang anduk para mas Om Sakti.